Yalekelela abantwana benkosi enkulu yakithi family. Inkonzo yesabatha lasemini iphathela umfundisi uNgwidi wakhona la esazisweni. Kosimbusisi. Umthandazo wesabatha. Mini sabatha mayibenhle kwabangcwele. Ngiyayikhetha inkonzo yasephambili. Bakhonza abasha enkosini. Sinabele enkulu kaNkulunkulu esihlangene ngayo. Indaba kwakuyiyo lolu suku umhla ka-29 December eminyakeni eyikhulu nanye 101 years ngo-1911 ngesikhathi uBombela efika entabeni yaseNhlangakazi kanti isitimela sime lapha kwaBhoda ngoDisemba 28 la phezulu kaShophe kwakuDisemba 25 1911 wafika intombi zenzu 25 lapho wayesethi kuzo zintombi ngicela ningenzele ukhoti ngoba kunendawo ende wayeseshone kuphakameni uzo siphamile usutholakele ngaso sikhathi wafu kwahlala ephameni walala khona wavuka ekseni wayesehle bheke ezantsi eThekwini eyogibela isitimela esephuma kanje ngoba utheme ifika lapha kaShophe kwathiwa lapha entabeni yaseNhlangakazi kubi kabi kunezilwane zasendle eyibulala abantu agibele umuntu lapha ya wayesecamba ukuthi ngcono abuyele kubo eNtabazwe walishaya ithikithi lapha eThekwini wasithatha isitimela esibhekele eNtabazwe okuthele kaBhoda sasisihamba isitimela obala nje akho stage lase lifika lelizwi elaloku limelusi lathi Shembe angishonga ukuthi uzobuyela eNtabazwe ngithe mina ngizohlangana nawe entabeni yaseNhlangakazi ngakho ke uma uqhubeka ngeke sifike eNtabazwe lesitimela bonke abantu abaphakathi bazokufa igazi labo ngiyobuza phezulu ekhanda lakho baphuma ogadi no driver basicheck isitimela asinalo ukuthi isitimela kodwa simile nje simiswe ingilozi le enolaka yangapha eMampondweni eyabonakala eMampondweni lapha entabeni intombe ifaka umjivo ohlaza iphethe insabuli ingekho phakathi esikhomeni ingaphandle icobezela ibheke ngapha empumalanga yasisibamba isitimela wayeseshe babamkhulu kutheme ngakebanga lokujijelite so siyaphuzuka sahamba wayeseshe seshona phansi wawona enhla lapha emngeni wadlula emzimvubu wadonsela phezulu ematati wakha ngokhalo lashona ilanga ngomhla ka-28 wayewalala onzama koBhizo wavuka ekseni ngakusasa ngomhla ka-29 njengoba umhla ka-29 namhlanje December 29 wayesedonsela entabeni yaseNhlangakazi wathi dundu phezulu wayeselinda izinsuku eziyi12 hayi 14 days 12 days okuthe ungakapheli 12 days ngithi kwakusuku lweshumi elindile kwase uthi wase bona ukukhanya kuqhamuka ngapha ngasempumalanga kweza lokukhanya uthi njengoba lapha entabeni eNhlangakazi intaba iphakeme uthi yonke indawo yajika yaba flat la ngabe igquma wangekho umango la ngabe kukhanya uthi kweza lokukhanya uthi aseqala manje uthi halalisa konke nezihlahla notshani wathi halala uyingcwele uthi wezwa amathamba akhe evuma
uthi emva kwalokho khani kwase kuqhamuka umuntu uthi weza lo muntu wayephethe i-tray eligolide weza le tray weza lo muntu uthi mase efike eduze uthi hawu lo muntu la i-tray imbozwe kahle nje usumakoti namselumyeni wakhe uthi lo muntu kwakuyinsizwa inhle bengaze ayibone isizwe nje emhlabeni igqoke ingubo kasatin eyayi cream white uthi weza lo muntu wasefika kuye wathi shembe uthi waseyimbula inethi le uthi wasengemukelisa isidlo sasezulwini uthi ngasidla ngasiqeda kodwa ke asizwa ukuthi lo muntu wabuyele emuva na kodwa esikwaziyo okubhalwe phansi ukuthi uthi mesesho ngomlomo wakhe ubaba mkhulu uthi ngikhuphukela ngiwumfo kaMayengisa kanhliziyo kasokhabuzela kanyathikazi uthi kodwa ngehle senguyise bonke abantu abaphila emhlabeni izilwane utshani amatshe ulimi lwalezinto sengulwazi sengikwazi ukuguqula okudaliwe kulalela intando yami asizokuthi le zinto yakho ile mva sikuzwa lo kodwa siwe sethi uguqukile emva kwesidlo lesi asithola lapha entabeni okuthemese suke entabeni esehla wayeselala ngaphambi ehle kwase kuthi ebusuku wabona umbono wenyamazane ezacile emathambi inyamazane lena ijahwa amachalaha la emva kwa ibisathi yakhe inyamazane abe lamachalaha lathi izwi shembona wathi ngibona inyamazane kodwa kuyona inyamazane lena uwe amachalaha lawa izitha zakho ezikuhubayo ngeke ukuthola ukuphumula njoba ikuzuba umdedele ngolwesibili namhlanje usuku olukhulu usuku ubaba mkhulu akhuphuka ngalo entabeni yaseNhlakazi December 29 1911 silandela inkinga noma ngathi abantu somshungu imovement bayibashujana mabedelela bathi somshungu wabantu abalandela umuntu onomhungulo kodwa usheba nawo umhungulo uNkulunkulu impela wankulu bekuyenga bembulala amakholwa is mission la eGroundfield amazemti into ezakuye ekhombisa uNkulunkulu kwase kuphuma amanzi kuye afananise notelo amafutha bathi bambamba bahluleka kwazi bakhathala ithupha bathi ngoba akulaleli lo muntu uthatha abantu bethu asimnyeke wathi umnye asithathe le nduku yakhe ayiphetheyo base belithatha ubhoko lwakhe akulolo lwezitsha lokwabalithathayo cha ngizwa ukuthi wathatha ubhoko lwezitsha eground akulolo lwezitsha kwakuyinduku yakhe nje ngo-1935 la eNatal umuntu oqala waba yimillionaire kwabo baba mkhulu first millionaire ngaleso sikhathi ngani ngezindawo namaplaza okuthi maye evaluate kodwa imillionaire eyokuqala wamkhulu iziningi zasenzileyo kuleli bandla kubili esikhathini sami ngiphila engikwazi okunye ngikubone ngamehlo okunye ke kubhalwe phansi ezincwadini uzokhumula ngo-1918 kwakukhona
influenza umkhuhlane omkhulu ubhubhane owawuqeda abantu kwase kube indaba enesedlakazi wayesethi uhulumeni wamangisi shembe ngoba baquqa abantu abaningi abajove labantu bonke kwase kulanda odokotela besifundazwe base bebalapha emaseleni wawufika ujove ngala udlule uye kumhlambulule ngala uhlambuluke ukhuphuke walibamkhulu ngoba uhulumeni uyangiphoqa bazojova abantu bajova ajove ngala ungapheli 7 days ajove kuphela ama minute nje ezingapha ahlambuluke adonse umuntu kanti sebemthintile uthema ibuye entabeni ke ngoFebruary wayesebiza uchampion uMahlatha Mnyama lapha eNanda wathi champion wena ufundile ucela ubhale ngesingisi lokho abelungu bangidelelile entabeni bhala ngesingisi wasebhala champion uthi bamkhulumela champion belungu ngitsheleni uma umbuso usunibhensile khiphani inkundla niphume phakathi kwezingane namakhosikazi impi ngizoyiqala ngo7 ngiqede ngo9 yathatha incwadi eshone verele bayibheka bebathi verele ayasinda lencwadi bayisa eMaritzburg komkhulu leNatal Maritzburg yashuleka balishonisa ePretoria iPitoli yashuleka isitsa phansi eBloemfontein kemafika eBloemfontein yasiya lapha emajaji namakhulu impandla nempunga base beyifunda bathi ngiyakulunga lalelani lento ayishoyo uzoyenza impela sobhala encwadini B ukuthi zadala izinkedama na bafelokazi ngakho ke thina asivumi ukuthi siphume iqhude noShem nimbone ngo1914 lapha emisulwaje eBabadisa base bebhala bephendula thina uhulumeni wamangisi siyaxolisa ubani othike wena Shembe nanka amaduku ombuso esixolisa ngawo amathathu kanye neinsika zakhona kwase kusuka itruck lena yathwala insika namaduku kanye nencwadi yayisifike phambili yayisifunda incwadi wathi bawunkulu lalelani ngiyabona wabaxolisile abelo wathi kodwa njoba ngiyila ngivele ezulwini ngizokwakha umbuso kaNkulunkulu emhlabeni ngakho ke lo mbuso okhona oyibandla lamaNazaretha ngeke ngivuma ukuthi kubhebhezele amaduku ombuso wabantu ngakho ke lawo maduku ayivake imizwi insikuphameni zagcina ilele ngizinganene sekula ekhaya ngithi mangikhumbula kahle ngo2007 kufike abasePitoli uphiko lwezenkolo kwezamaphoyisa kwakuSeptember base befika lana bezokwakha ubuhlobo phakathi kwebandla nani nophiko lwezamaphoyisa kwezenkolo kwakufika director phela general besuke ePitoli eminyango lomkhulu kuhle ngoba ngababiza ngamagama ababekhona eduze la umfundisi uGcwensa wayekhona
umshumayeli ukhuzo lapha na wayakhona owezwa ngesikhathi sesikhuluma lapha usethi ke uHamilton Ngidi uprovincial commissioner osephumile uthi Shomunga uma thina ngenesontweni njokuthi sizokhumula icathulo iuniform ngeke isaphelela umthetho kahulumeni awuvumi lokho awu yanzima lento awungase iphendule ethi mfundisi asibala isikhathi kwaku-2029 akugejinywa lesontweni kodwa sahlaba ngejubayo senzithi uba bangazi aphume ngala ngoba yasimvimba endleleni awusafika kuye uthi baba yafuza ngithini sengesontweni baba bathi laba ngeke bayikhumule icathulo wabengena la eParadise awu baba lalelani ke bafundisi abangene necathulo ngeke isonto libe nalutho kodwa mina ngizobashanela ebusweni bomhlaba yonke ipolice force kusouth Africa yonke jikelele sabuya sehla safika lapha ngathi gentlemen get inside nginani phakathi etendeni ngase ngisishubisa isingisi kubona ngathi ubaba osiphethe umnikazi wesonto uthi ngeke libe nalutho isonto ngenane icathulo la ethempelini kodwa nako kuzokwenzeka kini uzonishanela ebusweni bomhlaba nonke nabangekho la iSouth Africa yonke ushayivali police force akashongo ubaba uthi ngizothandaza uNkulunkulu wathi mina mangithatha amazwi mina ngizobashanela nangu ufakazi eduze ngambuza waphendula uHamilton wathi cha thina asigolozile esenze bazoshanela asigolozile thina seseyikhumula icathu zaphuma icathu lapha ezantsi base behamba ngamasokisi zaseyigadwa ukapteni umshumayeli ukhuzwayo wayigada lapha ezantsi wahlala nazo wathi ningaphathe kabi siphethwe ngizoyigada ibla ngeke ozoyitshontsha wagoba uhulumeni okwesibili bamkhulu wagoba futhi uhulumeni enda bakhetha inkundla uzoyiqala imphi ngo7 iqede ngo9 ngakho ke bawula kule nkolo uNazaretha ake ngiqonde ukuthi ngito amaNazaretha asebuhleni hayi noma ibaba amaNazaretha ngoba lokwenzeka la wazi kahle ukuthi uphambi kukaNkulunkulu ngqo awulahlekile uma sila asithithizi asithingizi futhi ngoba isikhathi siyangishiya ngomhla ka27 September kuwona lo nyaka osuphela unyaka wabantu njengoba uphela ukaNkulunkulu awupheli manje ukaNkulunkulu uqala ngoJulayi unyaka uyele uyophela ngoJuni ngoba ngizothi mangibuza ngomhla ka1 January yini entsha ozokuye kuseni uyibone ayikho kodwa ngoJulayi uzoyibona ihlahla iqhakaza uzoyibona impentshisi uzoyibona imtsinsi uzoyibona imanga iqhakaza uqala impilo entsha kodwa ngoJanuary akuqali lutho unyaka wabantu lo ophela ngoDecember 31 ngoSeptember ke27 sasila phezulu kunomcimbi omkhulu wenyanga yezulu khunjula yona zothatha nje into eyodwa ubaba unyazwezulu sesihlalweni uthe bevala umcimbi
wayesekhuluma lamazwi abanye babengekho ngangikhona ngashaya isiklimu esikoleni ngangekho phambi kweclass uthi umkhulu thatha amazwi akhe inyanga yezulu unumber 3 mawusuka ukubhombela uthi ubhombela uthi umkhulu ilanga uthi umkhulu inyanga yezulu uthi mawusuka kimi la unyuka uthi mina uthi ubaba uthiko inyanga yezulu number 3 lalela mhlawumbe awuyinanga izinto ithi inkosi inyanga yezulu leli bandla kulona ibandla leyiphukuphuku leli kodwa ifuneki ilima la esho la ipulpit yakhe yayila ngaphambi hayi njengoba le esiyakhe yayila ngaphambi yamaplanga kukhona umkhamba owasikwa wakhishwa la salufika la yasho khona wathi leli bandla watholola ibandla lelima leli kanti inkosi langa yayithe samashambena hlakaniphani nje ngezinyoka nibe mnene njengamajuba sengizongena unumber 3 njoba sila esontweni singene ngamasanga amathathu awu3 amasanga akhona muso wabayo uthi hayi amakhosikazi awuba kodwa bonke isango linye amakhosi angena kulona noma ngaba mani kodwa bangena endaweni yabo kukhona le class uthi ngala khona le ntombi lapha khona amakhosikazi u3 lo veni waluko utrilo kwakusho intombi yaseSamaria isibize odadwabo bonke nomakhelwane yathi ngimtholile onamanzi uma kuwaphosa ngeke usoma base bemncenga ukuthi siyakumncenga Jesu ukuthi uhlale nathi insuku ezithathu 3 lo ubaba omkhulu ufike ngayiphi inyanga la ngo March 10 inyanga yesithathu inkosi inyanga yezulu uzalwa endlini yesithathu uJesu wazalwa ngoMarch 17 4 BC kwakuyinyanga yesithathu uPawuli encwadini yakhe lapha neBhayibheli lithi ngayibona indodana yomuntu iyongena ezulwini lesithathu kukhona amaculo amabili la inyazwi eyafaka uthuni wayo awu2 kuphela engwaziyo yileli lesithathu ithi Nkosi usisa uNazaretha nobani nonkosi ethu simakade wathi Nkosi yethu simakade lamaculo anamavesi amathathu Nkosi smart mathathu amavesi unumber 3 namavesi amathathu bese kuthi la enkonzweni la kule nkonzo sikuya isihlalo 235
ngingumhambi emhlabeni ikhona ekhala ngizongena ngenjalo uthando inkosi yami leso sihlabelelo sisodwa siphatha inkonzo ezintathu eyokuqala esabatha ngasihlabelela sila ngaphakathi enkonzweni ngaba ngenzi sona kusonto impela kwemnandi ishuba inkonzo iphinde futhi lesihlalo uthi mawusu usubiphila usuqonde usithethwe bese siphelezela ngaso okwesithathu lesi sihlabelelo siyasinelwa shawa isigubhu sakho uthi mawufika la abantu uthi ngiphe inkosi bese kushintsha la siphatha inkonzo ezintathu sisodwa namhla Nkosi ngiyabonga Nkosi wasifica sinje awuzelanga abantu abangcwele emhlabeni wezela abantu abanje siyacela ukuthi ungasidilibali ungasiflatheli thina nabantwana bethu nemndeni yethu engasekho emhlabeni usikhumbule njalo njengoba sokwesihlanu ushaywe ufike emhlabeni kuleli bandla lamanazika isikho sesihlanu lesi lithi ikhehla lami laphayana unqumalo iphethe inkonzo uma ufika isibhakela asipheleli uma isithuba singakavali lo sesihlalweni i-knockout hayi TKO knockout phelele manje zonke iziko siphelele sana sifike sibhala silahla phansi Nkosi yamakhosi umsebenzi ungiphe wona sengubuyisela kubo kwawo esihlalo sobukhosi ba siyabonga amazwi amnandi sophe umfundisi wenkosi inkosi izibusisa